have that spirit of a Kasi, and you need to stand up for your own people. That is the meaning of a Kasi for those Kasis who do not understand how to speak in Kasi any longer. Idon kam ban sngotu kaning ong ningkong kiseng bhalang lada kiseng bhalang kem kendet benriu kajing kendet benriu kabat ningkong kamdei jong upat pa andai kadei jong seng bhalang useng bhalang udi ban kendet benriu lada dan kajing yalang lada la penya da kasti lada penya da KHYC da KKSU ne da kanuru kaseng lada kadei bakayadai bakabha kamiat jong kajat benriu kidi banyawan sakmat banya support kata kajing kuat nam kadi bendu wat ong ba kamdei karali bala peniat tamangi balengin let haba pi join ya katu kaseng kaba pidon pi join bakin kersyan ya kari bakajat benriu om bakin kersyan ya kalama bakidak ki badan hong tu kidak kilang tang kidak lada pikwa sisa bat pikam sisa bat pidei kita kiseng bhalang pidei benang benyetrai kamlang pidei benang benyeteli bat pidei benang kuno benyeburam markelian ha kabur bayaki CAD kalong KA kabaleran do kata-kata ha ka ba koi kaseng ki syo ya dak pasti samsel boleh kadang kita kajing syo ya dak para seng para kasih hado ngakwa aru ban om ia kajat benriu sungi na ya keren han sukan ka government naya petan sa kipulut naya petan ya kerkom perikam jong kiwei pet shuai ladi ni shuai ladi lada pikwa ke pidi ban trei pidi ban minot bapinyo ya kata lada ngipe gini giseng bhalang ru bunsin kipin kikwen kipin sangshit ki pet ba uwan ulet ubut iki dom kijing kumar hadian jayu kini kiwe pat kijat benriu kipenyeng tu de kipulet siap kipulet ya kibriu kijongi bunsin ni kikasi namar bangila melian ban im hakasuk iklat ya kajing trestong bat niklat ya kajing trailang kapur kaladai balada pikwa ban kendut benriu sisa balada pikwa bangingin ya kentiu ya laki jong kumba pilarwai menha katu basengi tu kendut benriu batuan sekini gijing yalang compare menu bala peniat seng yu bala peniat lada kaya dehi bakajat benriu jadi benwan jadi benkersyan batu menyetur lang sakmat nemar kalawai kejongi kalong kabi isyir kay do kata